reka uyu munsi twikomereze isomo ryacu ry'icyongereza turebera hamwe grammar tips and key phrases for the unit. Turebera hamwe uburyo wakora interuro wasuhuzanya, uburyo wakoresha accent, turebera hamwe feminine na masculine mu gifaransa n'icyongereza. Ntucikwe. Key phrase. Katurebe uburyo wakoresha interuro z'ibanze. Je suis Marie. Je suis Marie. Icyo ni igifaransa. I am Mary. I am Mary. Icyongereza. Ndi Maria. Ndi Maria. C'est un chat. C'est un chat. Ifaransa. It's a cat. It's a cat. Ni ihuku. Un chat mange. Un chat mange. A cat is eating. A cat is eating. Ihuku iri kurya. Paul mange à croissant. Paul mange à croissant. Paul is eating a croissant. Paul is eating a croissant. Paul ari kurya croissant. Tu es Mark. Icyo ni ikibazo cyo mu gifaransa. Iyo ijambo wongeyeho akabazo rihita rihinduka ikibazo. Nimba ubajije umuntu ngo uri Mariko, iyo utongeyeho akabazo waba uhamije ko ari we, ariko iyo wongeyeho akabazo uba umubajije nimba ari we. Urugero rw'uyu muntu ngo uri Mariko bitandukanye no kumubwira ngo uri Mariko. Byanditswe kimwe ariko ntibivuze kimwe. Ushobora kubwira umuntu ngo uri Mariko cyangwa se ukamubaza ngo uri Mariko. Okay? Tu es Mark. Tu es Mark. Are you Mark? Are you Mark? Uri Marko. No, je suis Paul. Uwo muntu yagusubiza nimba atari byo, ukavuga ngo no, undi akakubwira we uwo ari we. No, je suis Paul. No, I am Paul. No, I am Paul. Oya, ndi Paul. Oya, ndi Paul. I am bisobanura ndi. Je suis bisobanura ndi. Okay? Noneho turebe gender. Gender buriya bisobanura babyita uburinganire, ariko nyine gender n'undi gender iboneka hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo. Mu gifaransa noun zose zaba masculine cyangwa se feminine zikoresha masculine zikoresha noneho feminine zigakoresha une. Urugero, un garçon. Un garçon. Aha bishatse kuvuga ngo umuhungu. Umuhungu. A boy. A boy. Une fille. Une fille. Umva ko kubera ko garçon biri masculine twakoresheje un. Noneho fille kubera ko biri feminine dukoresha une. Une fille égale umukobwa. Hano twagiye un homme. Un homme kubera ko homme ari masculine twakoresheje un. Mu cyongereza bivuze a man, a man, a man, a man. Mu kinyarwanda bivuze umugabo. Une femme, une femme. Femme ni feminine twakoresheje une. Bishatse kuvuga a woman cyangwa se umugore. Un chat. Un chien. Un chat ni masculine dukoresheje un. Mu cyongereza bishatse kuvuga a dog. Iyo ni isimbura un. Na un bisobanura kimwe. Noneho iyo ari masculine ni kimwe. Noneho iyo ari feminine iba une. Une pizza. Une pizza. A pizza. A pizza. Ubwo ni pizza kinyarwanda.
cyongereza tuvuga I am, abari ku wundi muntu tubwira tukavuga you are. Mu gifaransa naho nuko turavuga je, I, ivuze ngo njyewe agura bihagije wongeraho I, wongeraho am, I am, wongeraho verbe to be. Je suis, I am, njyewe unikomanga. Tu, wongeraho verbe to be, verbe être, sorry. Tiwe, you are, uvuze wowe, namutunga urutoki kanze. Elle, iyo tugeze ku gitsina gore n'igitsina gabo dukoresha he or she cyangwa se ili, elle. Wongeraho est mu gifaransa, nibwo niyo verbe être, noneho kongeraho is mu cyongereza. He or she, rero iyo ushatse kubavuga barenze umwe, ubwo ukoresha they, ya is igahinduka are. Ubwo ni umuhungu cyangwa umukobwa aho ngaho buvuze. Ushatse kuvuga abakobwa benshi avuga ngo bari abakobwa, wawe ngo that girl, nyine wongeraho iziri, wongeraho the. Je suis un garçon, bon urugero, je suis un garçon, je ni njyewe, wongeho verbe être, suis un garçon. I am a boy, I ni njyewe, wongeho verbe to be, bikaba a boy, ndi umuhungu n'ubundi unanikomanga cyangwa se wiyerekezaho. Hano twigire mu gusuhuzanya. Buriya indimi zose zigira gusuhuzanya. Iyo twiga indimi tujye tubanza utuntu mbere na mbere twadutegurira communication hagati yacu n'abantu. Ntabwo wahura n'umuntu kutumubwira icyo ushaka utaranamusuhuza. Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Good morning, how are you doing? Good morning, how are you doing? Tuvuge nyine nk'abantu bari native. Good morning, how are you doing? Icyo ni Icyongereza. Bonjour, comment ça va? Ni Igifaransa. Wowe babajije ibyo bibiri, bamubajije ngo mwaramutse mumeze mute, warasubiza mu Gifaransa ati ça va très bien. Et toi? None gusubiza ko abakubajije amakuru ariko nawe ugomba kumubazayo. Ubwo ça va très bien ni kuri wowe umeze neza, ariko aka kantu ka et toi, ni you, ni and cyangwa se nawe, nuko and you, toi niwe, et toi and you, I am doing very well, and you, ça va très bien, et toi, I am doing very well, and you, meze neza, nawe nuko umvuga icyo nakabazo. Sindagira byumvikane ko nyine umubajije, nawe akagusubiza ça va, I am fine. Waza gusuhuzanya ikiganiro muri bukora hagati aho muzakiga, cyangwa se nyine ushobora no kumucira amarenga cyangwa ukanamuhereza ibyo baragwaye ngo muzanire, ubundi mugasezerana. Au revoir Marie, au revoir Marie. Goodbye Mary, goodbye Mary. Urabeho Maria, urabeho Maria. Maria, au revoir, bonjour. Au revoir, bonjour. Goodbye, have a good day. Goodbye, have a good day. Urabeho ugire umunsi mwiza. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Tugira icyo bita accent. An accent.
quotation mark cyangwa se utwatuzo. Iyo dusomye je urumva iyo ntabwo ari imwe na ya yindi usanga hakatuzo akareba imbere cyangwa inyuma. Imwe iyo tufiteho akatuzo kareba imbere, akabago kareba imbere tuyita jaune. Noneho kareba inyuma dusoma très. Inyuguti ya nyuma ya iyo idafite accent ntago isomwa. Urugero ntago bavuga femme, bavuga femme. Noneho ubwo ni woman. Femme. Bonne nuit. Ntago bavuga ngo bonne nuit. Baravuga bonne nuit. Murakoze cyane gutega amatwi no kwiyungura ubumenyi mu rurimi rw'Igifaransa, Icyongereza n'Ikinyarwanda. Ntimukabe kure ya catch up, kandi subscribe tubana muri video ziri imbere. Like na share ni ingenzi kuri twe, turabakunda. Ciao.